Netha ria kumurika ntura chetu na kuona imanto mari kwa mawethiretwo makiumira kana nkinya makithi na mbere tukiambahiria ntendo chetu chege ntura chetu no tugaga ntura chetu itiagaga mantu bwana Mandera ndio na ndisi sio kumanada ntere cha mutuate Sylvester Mwanguru na litete uge bwege kugwatwa inya kwantu narandwanda chenado akiuga kugwatwa Kenya ntobele tabakigwatwa Kenya nterera bwana Mandera yo irep ntobe bengi bele tabakigwatwa Kenya muno bara beta kulema miunda yao na ale antere ya Rwanda ile achana ale natho na natho miko kwena Rwanda akiuga ni betete nambere kinya kugita patro na uga kinya ni bengete kamera kuma kire miundene ya ritu kijolikana igoro kingazeti ya The Standard twathomete runo rwegie urakurerekanaga kwena ndethia cheje tanala antere cha Meru bwana Mandera na antere chia Gembe South kwena kamera chithio to ikiria into miundene yanto tukiariria manto jegie kugwato Kenya bwana Mandera ukitegaira ni onto burea bwetaga giutati na Sexual Offense Act number 3 ya mwaka wa 2006 ndera touga twariria kugwato Kenya ndera mtu atumaga ndogo chao kiwendo na mtu kwa lazima changuvu mtu uria atekwenda kumanja gutethagirwa kwina concert ukeja kugwatikana ugwete mtu Kenya no gikwa kirekoti ubatere kwithirwo ukibungwa kwegita lea miaka 10 kana kibungo gite kunyira miaka 10 ikio ubatere kwithirwa ukibungwa iko kuna mwanya jwa defilement na rape defilement ugire ntugero turaririe tugwa defilement indero tumirana gushikira na mtu atikinyito kurwa miaka 18 aja tokiarira rape no imuntu munene mtona okorwo miaka 18 no mwate Kenya toma ngakinya gwe mwekoro no watengia mtu murume Kenya tirazimethirwe ari muntu muka ko mantu jegie antwaka barabeta kulema miunda yao na ale ndwanda chena tho baingi bao betete bakiuga betete bakigwato Kenya nikyo gitumindi sisi Sylvester akuga ne betete na mbere kinya kwithro bakiringa patron terira ne kenda batigira ontoborea bokwethirwa bokirika bwana Mandera manto jegie kugwatwa Kenya imanto yetu tutagita na mbere ajandugune tu ya Kenya ituonete jaki ethithika ontoborea bwethiritwe bo inyana ro kingazeti ya The Standard nonere mtura gwete kale kawe Kenya agwatha nyamwarongi na Kenya ko uti onto bugeni ende ni onto bwethiritwe bugita na mbere ndugune ni onto tubatere ko tukiariria ni kenda anto bamenya manto jege kwata no Kenya tafadhali ni onto mwingi bubatere kumenya no buka imenyera gonto kunde kurabo itaga ugeta gonto gutethwa kwina anto baba ingi ni onto uri ugwati ne bakugwato Kenya bwegarira ugweta ki gonto kurea ukumakira uturo bwaku geta wina anto bangi ni kenda in case of anything bakethirwa bakigutethia kwena rogono ndego rubanga retu muriongi makonya egerekana enkinyanto barabatura na mawathe muno na mbare chatharaka bare wati ni kwena mukoronde wa kiaruga kwena kana kathire gatumona kondo gocheke wendo na arora imtu andiketwa agu kana kara kagwata kagianda ka kona nkinyamwana kogu tafadhali manto miego tumana gocheke wendo ngiana antu bare na mawathe tonto bwega kwenda kumugora kurigana the other day nchambero kamirete administration kidithirikara county ya Tharaka Karangi akiuga gwaya kwa gukwenda mtu yana mawathe tia kumuthiera mwindoni ethinkinya muchi kwao wenkwenda mwari wenu nkumwenda akari ugu akari mambo isonge mzuri kogu utina maana ya kuwa tukenyangia antu barabe na mawathe utina bata ya kuangia tukigwatana Kenya nontu wagwatana Kenya utire ntere sheria no yukiria mukono no kabungwa muthikeria tukathina haraka kaunti ya Tharaka Nithi bwana mbaya ibwega tumenyithia muthikeria bata ya welfare na ngeroki wera nene era withagirwa eriogo ya welfare ndeni ya migongo yetu nondo ntugo chiaru wetu onete empowerment ya kirodhona haraka kaunti ya Tharaka Nithi kundi bibi ya welfare bikirodherwa empowerment etonire kionjori ya kinyukana arora mujumbe wekoro kaunti ya Tharaka Nithi ngwe mwindu akirodha empowerment yake mwembe senator akirodha yake
yake na Chakariga kareke mbioki ya kirotha yake na Mithero tuonire nkinya mubunga wa Chuke Gamba Ng'ombe Patrick Mune ya kirotha yake na Aragwandia Karingani katate ya gontu konge nkorani tatongore baba kimbaya tuonete nkinya anasiasa barabate bathure na barankinya bathuretwe bage empower welfare gontu mwanya na anturanirwa ituonire Njambe kumekana ta Bishop Nicholas Mwathi Kanugu orakomerea matagete KMCA na Aragwandia Chakariga ariongete nara kaongware market na arambare ya Chakariga na arekanire na karigo ntukura na nkero kera tueka kuwage empower welfare groups mwanya kireo kira ya Kombo welfare upendo welfare na nkinya Nyukani FC araba boost bonene ikienda kwa bakirekeria merandiera bamberetie bare ta welfare no okurage muthikiria maybe otiye welfare yoyo ngo imbio na uko ndabda welfare dikure ikwamberia no igopore itakuri ukinya na uko no okuragia bata yoyo ngwa ya welfare inori kire mugongo enio erikuga tukumenyithie rukire roro rwemunde welfare ni kundi welfare group ni kundi bira bie banga nagia bio bire biongona ni kundi bira bitethagirwa bie na anto kumaome wethagirwa bire na anto banturara bagacheria to resources kuma gonto mwanya na nkiruke bagacheria nkinya support kuma kire atongoria ikenda bendreithia na nkirugo gwa bakirutha mirandi yao yoyo mirandi yao pare bongwa kenda baiguna kwena bata ya ikundi bibi kana ya welfare ino nonto nwethagirwa bikirotha ngwataniro ndeni ya mugongo na kagita karamu to umerwa baka mobilize bake ona ganto gagutethaneria ikundi bibi nkiroki nwethagirwa bigetetheria families iri amwe na nkiroki nwethagirwa nkinya bigetethia mtu kiombe no for example waya kwegwa we mtu kiombe no thio karomba mbecha kuma irabo save tabweta welfare kana irabo wate kuma kiria tongoria ta bibi beatetherwe Nicholas Mwathi no wethere kagina karaba tetheri nako mtu kiombe no athia koba mbecha ira agetetheria we labda kurira mwana wake bishi agatethia kuriba maybe biru ya cibitari na ngero no arombe nkinya uko invest ugatua kwe watagira ganto kuma kire biashara ira yaku ikundi bibia welfare mbaya kairi bitethagira muno kuthiria okya ndeni antura no ntori abambira welfare bambira ko generate to resources ya papare no abwetetheria bone no abuto kuwata ganto kuma kire welfare yenu komito kuona antu bakithi bakaromba mbecha bare welfare bakana nkiro mbecha mbingi muno bakathi bakambire nkinya biashara bamwito onete na weto bakiromba mbecha nkinya bakagura mburi chielia kana bakambire nyaga project kongi tuonete kwena kyo kiambo nete kirombete tent bana nkiro tent ndika bakomborithanagia bakebonera gantu ko ikundi bibi ibitethagiria kwiruta kirio kebweta mugongo yes ikundi bire bia bata sana bwana Mandela ni undu inya ukeja utekera thirikari jo kena kwethira ukiamukira uteithio bonene kumakire thirikari wigi kundi ni ro kwethira ugetethega bonene muno nyamba ya Jasra Fund kwina che kundi kuna cooperative bona Mandela na ministry mwanya ire na inya ukeja utegera nyo office ya GAF ire mubunge wa Ekuru itetha iria ikundi bonene sana untu agwita wiro mtu kiombe ndira bwethira bwa chuthora nyambo thobona ka welfare kenu nyambo geta kiembo jumbe nu Ekuru kimbelchire chethera itengine kendi tethera ikundi tabiu na untureni borambo mbakugamba yakire atongore beto barabatari tuna barabate batare baba kwenda bagatarwa iboye gabo atethagiri kundi bina bote batare ta kwa bo kebi control ethano ntono dira watethira ikundi kenano amwanko control labda obere bato kwina rwemboro akwa hapana iboye gato kabitetheria na ngiro tukaiwa to kibi gwatambaru gato bairage training gato batethagiri nkinya na tobesha gato batethagiri nkinya ko barinki na ntobara bakibathomithia bora batarete kwa baki develop kanini kara bari nako na ikundi bigato bitige wewe bire independent tukegwa to kebitonyera baraba go support ikundi bibia welfare gato beri bwega no ntubango embega era bakoruta Bishop Nicholas Mwathi Kanugu kinyera wagu babu tethi ikundi ronto rera othethirie gikundi kemwe ikundi birano ethagirwa bie na member baingi muno bantura ti family mo watete kagita kara watete ikundi otethia family mbingi kabisa
gianto bainge batethekirara kuma kiri kundi bira ko atongeria bonde bara batethagiri kundi abete na mbere gutetheria kundi nontu kundi biu ibigukuria mugongo na Kenya ibikutuma njai nyingi ikethirwo igita na mbere bobwega.